New Trap Integrated Territorial Organization HITO hakakat sautrik urampang arajar arpusau kaladawan sorkar jela bakadai ban pentrekam ya Meghalaya Police Act hagaban penkendria ne bujilikam ya ki officer pulit habra ko jela. Habakran igelat patai kubor Presiden Kehito badan bok dekar ulitho bakaseng kalapan daka RTI na katanat korbari kejela haka arpo terik unai luar kesenam arajar arpuar. Hendrai nak liang katanat kaklamla benjubab iki jingkeli bat kani ka jingle jong katanat korbari kejela kapeni bakadon ke jingburi akbaidai bat kerukom penkendria bat bujili ya ki officer haka tanat pulit kejela. Ya kami kesti ba ni ketu bat request kepada sarkar menambah novel ini nama hadir bagi bu ya RTI di pan RTI ada Home Department Polis atau Polres tempat ada apa. Hadir mantu nilai yo ya berjumpa kebagi keli kijingli kita nak sepotri kemudian kebagi keli hai kentin namai kebagi ongba. Please provide me information as to the transfer policy if any followed by the MLP for regular transfer of officer and constable. Hadni la I have no comments. Kalau ini saya ba kini ke kuat pemulih. Jadi halo kata problem ini ada di kantor khas ini. Nama ba lagi dan kini kita segi nak liang sumber menteri uang laga sarkar badan kecil bakla. Akan badan kenapa kecil talk Nama Malaysia itu sekarang nama kapor bahkan ini sarkar kabilah kematik NPP, UDP, SSPP, tapi BCP kalau berbobot kat kunci kendaraan halor kecil yang dia bagi di political party. Tengi semua bah ni kumka away nak seng konhon yang bersyukur ni wajib macam ni bantu semua bah. Lada kita komitmen sisa lada kita ki law abiding lawmaker kini menentukan ya kami polisi ketat kami Meghalaya Act Meghalaya Police Act ada zarshipho kebakaran beri kebawang officer posted as director additional director law and order inspector general range deputy SDPO SI DSP SP but hadu inspector kadi katenas kadi tangasna te hakni kan kai berkebalipan Pagkakit siya badon ki officer ki basyong tengah po is kasih kepada hapo inter-district ki syong talat ke kansansnya kata yo untuk ke jinsya hadir ni yo ki input ni file ka RTI ke kalap sisya ba kadon ke ere ka bangimla pembiar tengi bagi so concern nomor ba ba kan menjadi bahar ke kam becam ni pada kade hapo ko department na apa no ni semua pak kadang kam regulate nama apa usumbur menteri dari ibu keren kan bukan bagi kita kam kakum kaan tengi kuat bentek kan ni satu menteri sisanya tangkap tian ne kadang tangkap kam di election tak tahu kan iwan sakmat halor bagi layo ikan ka ai kalau ada ka sakin tengi ki officer hani yang sudah tu ini anum sim kerteng ndai ya total numbers Jadi kita kibari yo komplain kidon adu saw harai dalam yathu keteng bi thu hi lagi kibadan kibanang kiba action hapo is kasih hakaju ke district nadu SI hadu ki kala DSP kibanang dan donu kibanang sudah berkaya ko friend of tengi